Assalamu alaikum, qadrman görüşçüler. Alam Xabar kanalının katılımcıları. 28 iyun 2020 yıl Oş oblası Noqat rayonunдағы mal bazarda qo'ylar бағалары qanday olib жатат, sizlerмен çoğu bölüşüp көрөбүз. Сондықтан бізден алыс айтырыңыздар. Каналда жаңы болғандар каналға қаталып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болады. Ушундай азыркы абалга жараша дезинфекция иштери дагы жүрүп жатат экен бул жерде. Кире беришинде жакшы. Козуларды алган окшойт. Алдыңызбы? Канчадан болду? 2-13 миң болуптур. Ургач окшойт а? Эркек козулар экен. Şu qozu qoçqarlarda alıptır. Ekonu 12 mingge alıptır. 200 so'm ekan. Qozu qoçqarlar. Birisi urgaç ekan. Ошол тоқтыларды 7 миңден алып деп алып чыгыптыр. 4 баш окшойт а? 4 баш экен. Булар да калындыбы? Канчадан болду булар? 7'den болду булар. Булар да 7'den. 6800'den ama içinde açık. 6800 7000'den болду. Жакшы алыпсыздар. Мына ушундай тандалган qochqorlar ekan, bular alıngan окшойт. Сұрап көрөбүз азыр. Assalamu alaikum, sizdemi bular? Yo'q, egeler bilmem, baylashib qo'ydi. Shu onalar bo'lsa kerak. Aldınız bu qochqorda? Qancha oldi? 12.300. 12300 bo'libdir. 2 tish bo'lgan qochqor. Mana shunday cho'ng qochqorlardan sirab ko'raylikchi. Sotuvchisi bor, qarmab turganlar. Qancha dodasi bularda? Bor 17'den bermay qo'ydi ekan, so'z olmadi. 17 mingdan bermay qo'ydi. Ne qanday parada ekan bular? Chaydari olsa kerakdi. Aka rahmat. Mana shu 24 ming bo'lib, qancha tish bo'lib qolgan bu? 3 tish. 3 tish. Yalnız 24 ming bo'ldi. 4 tish bo'lib qoldi. Çok yaqin. Olindi. Qanchadan bo'ldi qo'chqorlar? Qanchadan bo'ldi? 26 mingdan bo'ldi dedi shularda. 26 ming. Mana şol çekedegiler 18 mingden alındı deydi. Mana şol qochqorlarda sırap ko'raylikchi. Quyruqlarimdan da tushgan. Qanchada adasizlardi? 17 mingden. Buna çoğunlarıca 20 mingden deydi. Bunlar da çoğunların biraz. Buna qochqorlar alıngan okşaydı ki. Bağılı atçağı sırap ko'raylikchi. Qochqorlar alındı mı? Satla. Qanchadan bo'ldi? 30. 2 onu 30 mingge alıptır. Neymi 2 yaşar bolat ekan. Iki tish bo'lgan qochqorlar ekan, mana shulardan so'rab ko'raylikchi. Qanchada adasi qochqorlardi? 70 ta otasi, 4 ta. 4 tane. 4 tane. Az 70 ming kim var deb aytılışması oladı ekan. 2 tishdan bo'lib qoldi. 2 tish qochqorlar. Qayerdan keldi? Qaysi ayildiqa? Ko'kjardan kelgan. Yeki günde 33 kö. Bunlarçı? Buna törtüğünü 73 ming aldı. Törtüğü 73 ming. Anan ona törtüğü 62 ming. Törtüğü 62 ming. Qancha tishdan bo'lib qolgan bular? Buna olar 4 tishdan. 4 tishdan. Olar
2 tişten болған екен мынау ушулар. Жақсы қошқарлар. Бұлар бағылаудағы. Ular yok, ular söyle. Söyle da. Жақсы семіз қошқарлар екен, жақсы алыптыр. 4 тіш болып қалған қошқар екен, мына шуны 25 мың кемар деп тұрады. Қандай парада екен бұл? Парада. Беткен Еділбай болса керек деп айтып жатады. Қызытып жақсы бағылы жатқан шыны. Қанша сұрады, қанша? 11 мыңға бау болады екен, азыр сатушы 11,5 мыңға алғыла деп жатады. Қызытып қатты бағылы жатады. Жаш 2 тіш болып қалған қошқар екен. Мынандай қозыларды алған оқшайды, сұрап көрелікші. Қозыларды алдыңыздар ғой? Қаншадан болды? 7,5-дан. Қошқар ғой? Қозы қошқарларды 7,5 мыңнан алып тұр. Менше 4-5 айлық қошқарлар болуш керек. Қозылар. Мына шундай солықтардың бағасын көрелікші. Бұларды қанша деп атады? Сатылады же алдыңыз ба? Сатылады. Қанша деп атасыз бұларды? Yok o 22,5 болды. 22,5 мың. Семіз жақсы. Солықтар кен. Жаш қозылардан көре тұрған болсақ. Бар қошқар ғой? Қаншада атасыз барды? 25. Үшөні 25 мың деп қармап тұрата қаласы. Қозы қошқарлар екен. Бұларды қаншада атасыз? 22. Қозы қошқарлар. Bana şaka açın. Çay kaçı da adat. Burga çok şeydi ha? Erkek. Erkek mi? Kaça da atası? Bunu 13 bin de oldu. 13 bin. 13 bin aytılış bası oladı ken. Kissar edek. Paradası. 25. Mına şul jerde alınıp satıldı okşaydı. Satıldı mı? Мына шундай қозы қошқарларды екеуін алып тұр. Мына чекедегі да нар жаққа біреусі кіріп кетті дейді. 8 мыңнан болды дейді ұшылар. Бұл жерде мына шундай қозы қошқарлар бар екен. Бұларда 10 мыңнан кем бар деп тұрады. Biraz чоңдары да бар екен арасында. Чоңдарын арасынан 60 баш екенле сатылған екен. Арасынан 8 мыңнан 7,5 мыңнан сатылғандары бар екен. Арасында 6,200-ден саттық дейді. Biraz кішкене керектерін. Азыр бүрені 6,5 мыңға сұрады. Бұл жігіт бербей жатады. Сізде ми бұлар? Қаншада атасы барды? Таңдашы 9 bin. Таңдашы 9 мыңдан. Бар болса 8 мыңдан. 8'den ne veriyor? Екөні 8 мыңдан беріліп тұр. Жаздағы қозылар да бұлар, еркек бары? Еркек қозы қошқарлар. Осындай бағалар екен бұлар жерде. Қозыларды алып шығат шат оқшайды, бұларды сұрап көрелікші. Алынды өге бұлар? 4500-ден болды деп ұшыл қозыларды алып шығып барадады. Ағалары санай албай баштары орадады. 12 баш екен болғаны. Еркек ұрғасы арылаш қозылар екен. 7,5-нен. 7 kemi var. 7 мың кем бар деп тұрады. Арасынан саттыңыз бі? Қаншадан кетті?
68'den 7'den ketdi. 6800, 7000'den, 6500'den ketiptir. Dagı barбы ушундай козулар? Бар. 772, 73, 73, 47, 74. 47, 74. Егер козу керек болгон болсо агабызга чалыңыздар. Ушундай жакшы козулар бар экен. Булар канча айлык козулар? Март. Марттагы козулар, март айындагы туулган козулар экен. Булар эрте жаздагылар окшойт, чоңурактар. Кышта болду. Бар эле кочкор окшойт булар. Кочкор, козу кочкорлор 7000ден болду дейсизби? 8000ден алынып сатылып турушулар. 8000ден. Эко 9800 болуптур. Эркек бургачы? Эко тең эркек экен. 9800 го. 4500ден эко 9000 болуптур. Козулар. Эркек козулар. Ушундай солук койлор бар экен. Булардын баалары менен көрөбүзчү. Салам алейкум. Канчада атасыз буларга? 10.000'den ata. Бар эле 2 тиштен окшойт, 2 tiş, 4 tiş. 2 тиш, 4 тиш, 10.000ден. Арасында сатылды? Da, satıldı. Канчадан кетти? 92. 9200ден сатылгандар бар экен. 8800ден да бериптир. Жакшы. 5,5 алдыдагысы 9000 болду дейт. Козу кочкорлор үчөөнү 20500 болду дедиңиз, а? 500 oldu. Үчөө. Bozar besmedi. Bunu aldılar mı? Yok, satılacak. Kança oldu? Ben olmadı. Ağa salgan eken, bu жаш жигит билбейт экен канча калганын. Козулар эркекке ургачы экен. Erkek Канчада атасар? 7'den atas. 7000ден болот экен ушундай. Козу кочкорлор аралап отуруп эми ушундай эчкилерди жанына да келип калдык. Эчки баалары кандай болот экен көрөбүз. Эчкилерди канчада атасыз? Kayısı. Мына чоң 5,5 fry. 5,5 кичилерчи? Noyan 5,5. Mana 4,5. Aktı 4,5. Bunu daha 5000 деп турат. Altı mingден деп ушуларды айтып жатат. Келишим бар дейт. Арзандатып беребиз дейт агаларыбыз. Эркек улакты 2,5 кемер деп турат. Жаш улактар. Мынасын сурап көрөчү. Буну канча калды экен? Bunu aldığınızda satıla. Kaçada adasın? 3000 kem var da turatmalarda. Mınday serkeler daha gelip battır. Oşança oldu eşektin bağısını daha sonra koyalım. Eşekti kançada adat. Eşek kançada atasın? 3000. Buna eşekti bağıl atacak. Kançağa bağıldı. Kançağa sıra adat. Hazır aka 5 so'rab ketamiz. Berasiz. Kança qiltasiz? 3 so'm aka. Ular ko'tarib so'm. Yo, men ko'tarib. O baland aytib ko'tarib qo'y ketaver. Tamam. Voy aka. Esepteyenge beriniz. Tamam aka, davom berdim. 3000 bağıladat ekan, hozir ag'asi 4,5 deydi. Voy men Bağıladat. Mana bu eshakni 5000 kem var deb turatgan. Bundan cho'ng echkilardan ko'rilchi. Serkeler ekan, ayağı cho'ng serkeler ekan, bari optam alsalar 9000'den deb atadi. Qayerdan keldi bular? To'qto'g'ildan kelgan ekan. Qancha tishdan bo'lib qolgan bular? 3 yaşar, 6 işte. 3 yaşar, 6 tish bo'lib qolgan. Mana shul echkilar qadri bo'g'ilib atadi o'xshaydi. Teshib deb atadi. 16 baş echki bu yerda hozir 50 mingga bo'g'iladi dedi.
Улақтарды көрелікші. Улақтарды қаншада атасыз? Optimuga 2000 veriyor abi. Ölçüsü 2000-2200. Оптомға болса 2000-ден, бірден болса 2200-ден деп жатады. Енесін қанша дедіңіз? Енесі 6000 кем бар деп тұрады. Бұның балдары қайсылар екен? Баласы жоқ бұның. Қадырман көрушілер, сіздер бізменен чоғы Ноқат базардағы қойлардың және ешкілердің бағаларымен танысып шықтыңыздар. Бізмен ардайым чоғы болыңыздар. Екі чаршыларда жолығышқанша аман тұрыңыздар деп сіздермен қоштасамыз. Ұсыныштарды комментарийге жазыңыздар.